Shalom shalom, buretse kuzamura mbanze mpanurira ubuzima bwawe. Ni Prophet Emma ugusuhuza. Aya masaha Imana ikuntumyeho nje kukubwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibeshaho. Mbere yuko uku kwezi kwa kabiri kurangira, hari ikintu Imana ije gukora ku buzima bwawe, hari ikintu Imana ije gukora muri famiye yawe, hari ikintu Imana ije gukora mu bana bawe, hari ikintu Imana ije gukora mu muryango wawe. Buretse kwiheba, Imana yavuganye nawe ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo kwizerwa. Urareba imbere yawe amagambo abaye menshi, urucantege rubaye rwinshi, abakunaniza babaye benshi, abavuga ko ntaho uzagera babaye benshi, ariko buretse gakeya. Ibyo ngibyo barabivuga nk'abantu, ariko hari Imana yavuganye nawe kera. Iravuga ngo nzakurinda, iravuga ngo nzagutabara, iravuga ngo nzakurwanirira. Iyo niyo yimanukiye kano ka mwanya. Imanukiye mu buzima bwawe, imanukiye muri bizinesi yawe, imanukiye mu kazi kawe, imanukiye mu nda yawe ibyara mama. Ugiye kubyara, ayizo ni mashando wiribirifa. Imana igiye kuguha kubyara, Imana igiye kuguha guheka, Imana igiye kuguha gukikira. Imana ikuremeye ubutsinzi, Imana ikuremeye ubuzima busha, Imana ikuremeye icyerekezo gishya. Urugo rwawe Satani yararimo arushenya, ariko ibyo Satani yasenye Imana imanuwe no kubyubaka, Imana imanuwe no kubikomeza, Imana imanuwe no guhindura amateka, Imana imanuwe no kukumara umubabaro, kandi Imana imanuwe no kugucira inzira. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kwagurirwa imbago, akira kumarwa umubabaro, akira kumarwa agahinda. Ahari kurira kwarari umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Akira kugirirwa neza n'Imana. Ndabakunda cyane. Urakoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Warakoze guflowinga Prophet Emma, nawe utari wabi